Ruisabo njui kuna andu acio ni mahete miaka 10 ngamatumikira wega makanyongerera na ni njui ni na haria ndirenda guthie andu acio no makundwara tondu kundu kuu barabara kundu kuu mai kundu kuu matawa matire maga ngeithie ajumbe a itura riakwa ria Ruisabo twi handu turari na oira na maranjira oro toguo taki auga no wega ona ongimaririkana twina ajumbe akuma itura ria kahua west Githurai Zimmerman na Ruisabo kuria ngoragwo ngeithie gavana wakwa murata wakwa muno Mike Sonko tondu twi ndugu na ni andeithagia na ni ateithagia andu akwa tuthite na mbere na kurura maundu maria mega ma mbeu njethi maundu maria mega ma gwaka bururi na ndina tima kuna ati 22 gikinya twako turutite wira o turia tukiruta no tuguthi na mbere ndingiriganirwo ni andu agwitu kieni kuria nyumite andu acio ni majakaga muno onao ngeithia ria angi ndingimariganirwo asante sana oiga Nairobi gucenjetie na njire hana atia ni utongoria ni uthii wa na mbere kana ni kire maundu mau mothe mekuo ni gukorwo ati ithu twari na thina munene wa speaker wetagwo Bitezerachi na kuma riria Bitezerachi athire itura riu ni rihorete tugacoka tugakorwo twina governor uraruta wira na general njuge kuna ati andu aingi ni monaga hihi ta governor kuneana functions inya kuri thirikari neta hitirie no ni njugaga na ni nguchokera na ni ngutura njugaga ati the world over thirikari nene cia michita Nairobi ungithia Abidjan ungithia Washington itingihota kuruta wira itari na thirikari the main government the big brother koguo ithu kumarira twajiririe kuruta wira na mugathe Uhuru wa Kenyatta mundu wina infrastructure njega gukira ithu twina cio tukongerwo tuthendi tutakurura uhoro wa allocated revenue ira twinayo Nairobi ni murona barabara kinyaga kabarabara kanyu ria gacenjetie ngikarite kundu ku miaka 8 ndire ndona kabarabara kena wagiriru ria njikitie wikate kundu ku kagia mai general wakaruta wira tukamera maruta wira na Sonko tondu Sonko ri governor Sonko ni politician uyu ungi nake muje ciarikie githacoka kwao atige Nairobi iri njega ithi direciria Wanjiku ni ubati uko ari the biggest beneficiary na no tuheaga kura Nairobi gicenjetie na no irari na mbere na ucenjia andu acio ri maruta wira thirikari itu ni ndautaga ira hindi ya Kidero twari na thina muingi muno tondu Kidero nake ni akiugaga atiriri allegiance yake ikundu kungi tondu akiri opposition gugu twina governor wa Jubilee president no wa Jubilee ona mejo wa Gwecia no wa Jubilee tutigirute wira koguo mwi hamwe muno taki kuria Kiambu nakuo niki mwatukiria Kiambu ni kwa ina mathina oguo Nairobi yari na mathina no yo difference ya na gwitu na Nairobi gwitu ni kuhagura kwa ni suspend leo koguo gwitu to athie ni kwa ina yo twetaga transition ya governor utarari mundu rari deputy agituika governor kwina kuguthana koguo 1 year ndirari ya ku reform na ku unite na kunyitania meciria makwa na manyoro magakaingirana meciria manyoro na makwa makaingirana meciria ma andu afuasi a Waititu afuasi a governor na afuasi aya giothe makome kindu kimwe ni twacokire o kahindo-ini kau tukia na thina wa covid koguo guthondeka government irari na thina muno kwi governor Nyoro na zaidi ya maundu mothe ku understand no kwina aria mai na mentality radicalized mentality uyu ni wa fulani riu maundu mau mothe ni twotete go streamline koguo muikari wa Kiambu ni kuona maundu maingi muno changes cigiuka na changes nyingi ciikuo turathoma page imwe turi yothe governor na MC marathoma kindu kimwe no guo hoyaga at the end of the day ni tugathi kuhoya kura na tugatu mundu akagirwo na mitiri atwite so ni tugwakirwo na ningenete muno ni muhesho guaga makao mekite at least ena institutional memory miaka na wigite-ini ni ukwota kumenya ingiaka bara eno ni kuhingura handu hanini ingiaka uguo ni gwika kaundu fulani no riu kuria gwitu na kundu kuingi especially mwena witu wa central ni tatwarogirwo twendaga kuina rwimbo rweru o muthenya riu ugigoka ku understand maundu maria mekuo ugakorwo no afutika na maundu mothe ni mafutika koguo nikio raigua ati mweshi ne ukwira ati Ruisabo hagirwo gwiko hatiagirwo gwiko mai magirwo kugera no matiagirwo kugera no challenges ingitwara twari nacio ni ati revenue ni kwa na thina nginya ko revenue at least omena bahati ni maranyitairio ni big brother irio tutiranyitairio ni mundu na iko nginya muikari wa Kiambu ni araikaite nginya mieri 7 atakurihwo no riu kuma last week ni twambitie go sort mathina koguo maundu ni makwagira maundu riu mokite meigite gamuno makiria acio ni tugukorwo tugiteretanga na muthenya wa umuthi kana rucini rwa umuthi
tukimurika maria mekireirwo rito magatheti-ini matiganete na muno makire tugo tugikia ritho rito kuria marugamireire ona tukiuria no ni atia maragika tondu no rwimbo rwokia turakiina ri o tatongoria ni atia maragika tugo tukiaraniria uguo no mbere nä twambe tå hiå thä-inä wa ngathäti-inä citå na nä getha tå menye kana tå re marä a mekä rä irwo å ritå må no makä na ngå nengere no å kä nyitä rä oro nawe mwe na muheshimiwa koguo wenyita ũyũ na nigetha tũgĩtwarane na tũkwambĩrĩria na ngathĩti ya People Daily na kĩrĩa ĩkĩrĩire ũritũ mũno makĩria karatathi-inĩ gau ka mbere ĩroiga why Ruto faces uphill task against BBI nĩkĩ kĩratũma Ruto nĩ aroneka ena mũrigo mũritũ agĩkorwo nĩ agũkorwo akĩng'ethanĩra kana akĩregana na BBI nĩ tondũ ĩroiga proposal iria rĩngĩ DP Ruto akoretwo akĩhũthĩra gukorwo akiguciriria andu na kanua kega muno makiria maingi mamo nimo maroneka gukorwo mekiritwo thiini wa voting ino ya BBI uguo agikorwo uroigaga ni koru riu kauru kau niko karehetwo atigagekirwo BBI ini anigetha tuko tugikirira uri tugatukimurika ndeto icio makiria tugithie na mbere ndrenda tumurike thiini wa ngatheti ya Standard haha uguo na gatheti ya Standard nayo iroiga it's now reggae time reggae ni akiambiriria niguo gikireire urito na tukona mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM Raila Odinga ni marari na icera inene muno makiria kuria mwena wa Githumo ni tugukorwo tugikimurika na nigetha tukorwo tugikiona mamwe maria ringi marakorirwo makiyumiria mwena ucio wa Githumo icera ria muthenya wa ira ndenda tuthia muheshimiwa na nigetha nake akorwo agitumenyithia ngatheti iria agwete ni iriku na ni mariko hihi mekireirwo ni rucini rwa muthe ndina Daily Nation na Daily Nation muno iratwira uhoro wa secret card BBI card iria hithe secret card in the high stake games ati card iria hithe game ine onene riu yo niguo irageria guchambua in fact girora headline iyo ni ura tugushare na muheshimiwa ngamwira BBI ni kindu kiega muno ni muiritu muthaka muno aroneka no riu tumumenya wega akinya nyumba yes riu uguo niguo BBI huana tugo tugetenderia makiria muheshimiwa ruke nie ino yakwa ndina ngatheti ya Star ngakena muno headline ya Star ira address department ile ngoragwo tondu ngoragwo ndi chairman wa committee ya ugima wa mwili na headline ya Star iratwira uhoro wa COVID surge na tukirwo ati mikawa ni kwanjiriria coordinate patients tondu issue ya COVID ni koretwo ri nene na makiria itura riri ria Nairobi ni muonete ira kurari na andu 1,000 na 68 na beo ni namba nene na gwiciria thibitari citu ni twikite overstretched tukore tukingangana muno Nairobi nirona ura kurathi miena ya Naikuru ni guthukite muno koguo thibitari gwiciria ni ikinyete handu igatuka overstretched riu mikawa ni twambiriria kuona ni kwambiriria gukorwo patients magitwarwo kuo ni that what to address issue ya COVID ndire nama kana cukuru ni ifati uko igiri na mbere when the numbers are very high no ni tukumenya iyo ni issue iri hetwo kipau mbere thiini wa Star igacoka ikadiriria horo wa mugathe wa Uhuru Muigai wa Kenyatta I am at peace because of handshake na ni muronire a sea of humanities kundu kuria itura ria Githumo andu marari aingi ona ndigwiciria ndona andu tacio horo wa muico ni turona horo wa DP akireject DP Ruto may reject president's powers to appoint ombudsman alata deputy president githe nao ni uriku tukirora nderetio tondu no njuga no athio mwake wa bas ya gutwira ucio ndira ataki ithu tukoragwo mwena uyu wa thirikari kuu ndikuo tukiri taki ni agutwira thina wao ni uriku ni tugo tukiambiriria hau na ngwendaga tu nigetha tukiambiriria ndereti tu muthenya wa muthi kana tukiathi itana muhe kanya ga correspond kuri maundu macio mekireirwo rito tukorwo tukiuka haria thiini wa ngatheti ya People Daily karatathi ega 13 na oho karario horo wigi icera ria mutongoria wa bururi kuria mwena wa Githumo na iroiga Uhuru and Raila rally support for BBI in Kisumu iroiga horo wigi uria mutongoria wa bururi na mutongoria wa ODM Raila Odinga marakorirwo magikihurira ndeve BBI kana mendekithia maria makiendekithitio ma BBI tukwambiria na icera ria ira ria mutongoria wa bururi kuria mwena wa Githumo tukwambia nawe na nigetha turigera mweciwa icera riu ni rira makiria andu aingi muno uria rirari
na oguo Muhesh auga ni sea of humanity uria turonire andu aingi muno kwiyumiria na wendo munene iyo niyo koretwo ikrai ya kila mundu ati onani no thie kundu guothe njike biashara ciakwa ngenero na njagurwo kuria nyumite tungihota go streamline maundu mau ti ati no muhaka president mugathe president athi na Raila ona no etware kuo na amukirwo guo Ruto no amukno athiguo na amukirwo guo Raila no oke guko central na tumwamukire guo kungikorwo maundu mau ni magwikika tutai na symbolic person tondu kiria ni ndirathura ni kuona ati no tuthondeke regional warlords okwa ati ngithi Rift Valley no mwakathi na Ruto ngithi Nyanza no mwakathi na Raila ngioka Central no mwakathi na njuke na mukathe president na ngithi Western no mwakathi na Mudavadi tungihota ku avoid maundu mau tuone ati andu aya muikari wothe wa kuria wothe ari ni akwota gwika maundu mau uyu ngi atari kuo na ndakahurwo na ndakayugiririo na ndakamenithirio iyo niyo ni ngigida kuona ni to achieve yes mbica ya ira uhoro gie tukimurika uhoro wigie unyiti baru thiini wa gicigo kia mwena uria wa Nyanza na uhoro wigie nginya riboti ya BBI nginya hagu gaituika riu ni reggae time gutire gucoka na thutha mbica ya ira na mucemanio wa ira uronania mbica ya Uhuru na Raila atia twambirie rwimbo rurahuritwo ruretagwo Jerusalem rurari rwimbo ruhoru na ithuĩ ira kana andu aria proponent ya BBI andu aria tukoragwo na mundu gwitwo Mugathe Uhuru Kenyatta na battalion yake ni turakenire muno njokie ngatho otoguo Mheshimiwa Taki auga ni tukinyite kahinda ungiririkana history ya itura riu ya Githumo na bari ya Kenyatta 69 ithe wa Uhuru agithie urionire actually ona miaka eno mugwanja ikoretwo ri ya Uhuru wa Kenyatta ndigwiciria Githumo ni athite maita matano for one very funny reason ati ni twekire kindu gigutwo zoning Ruto ugithie Rift Valley no muhaka ikuruke nake ugithie Githumo no muhaka ukorwo wendetwo ni andu a Raila agiuka Nyeri no muhaka ukorwo wendetwo ni andu a Uhuru kau ni kaundu karia kanene muno ndigasiria president agitiga ati ni ahingura bururi umuthi ndi wa rutere ndaigwa ni nguthie Githumo ngathie Githumo itari na thina uri kana uriku umuthi ndaigwa mundu gwitwo Kalonzo Musyoka aroka itura ritu ria Nyeri ahingure athia ahingure athigwichiria arahingura office ta maita mana gutari mundu ramuria ahingure arie nake endie cera ciake uguo niguo tukwenda wathie Meru hingura aria ikuthondeka cera ciaku tukihoro wa rege tondu rege ni rakianjiririe na turameigua na ngona otoguo ngathiti ya people yauga ati deputy president akuona ihinda inene muno kiria arendagia giothe kiega kiria aretaga hustlers ati tax holiday ikaheo ada beu njithi ikianjia biashara andu aria mathiite university ukerwo ati woya load rwaku rwa help ukaheo miaka na grace period ukajiria gwika atia atumia makaheo tax code andu akwa ugima wa miri makaheo tax code ya miaka mugwanja ukianjia ka biashara gaku I can tell you miaka mugwanja uhetwo tax holiday ya miaka uti kindu raruta no biashara urakuria through you ni uguthi to the next level ngakena muno ni gukorwa ati World Development Fund ni abatitio 5% of World Development Fund ni turaheo ithuĩ ta jumbe counties kwabatia kwa revenue allocation kuma 15 to 35%. It is sweet in our ears. Ndina mafio ona aria marathi ya kumifinga twaria na Mheshimiwa Taki ajira angikorwo haha niguo hauko hahana ri then igweciria uhoro wa BBI arori tukamehitukia tugo tugitereta tukingira makiria kuria uguo uhoro igidereti neyo icera ria mutongoria wa bururi kana ria na mena Raila Odinga ni hau kabere ni tuonire munini wa mutongoria wa bururi agithi kuria githi na gwituka na unyiti baru munene muno makiria na kuria kuri kaine ta ukorwo ari stronghold ya Raila Odinga kwa gukorwo muthenya wa iro na Raila ni arendaga kuonania ni muthuri thiini wa gikaro giki no gukorwo niguo no ndumwe no nyende Raila etware atai na Uhuru no nyende Raila Uhuru etware atai na Raila iyo niguo tukumenya tondu hena maundu meri wagirwo kwamba ku distinguish Raila ndari yoka central kuma riria twacagurirwo no athia mathiko tu koguo akete gusori ndari ingira kuria atacaguritwo no Ruto ni ahotete kuingira kuria matai na candidates na gucokia history ya 2013 Jubilee
there before 2013 Jubilee ODM ya niyo yari North Eastern muno, niyo yari Mombasa muno, Coast Region na niyo yari Eastern na kule ya Nyanza. After 2013 nitwahotire kuingira na gupenetrate nginya ni ungiathire kwendia sera ndirikani ndatumitwo nginya Malindi kwendia sera school cia Jubilee 2015 igwa kwa na by election kum na yari undu muritu muno kwendia sera cia Jubilee kuria nginya t-shirt waheanaga igacinwo ukiona na maitho no tuguyuka githurano gia 2017 nitwahotete kuona miri and I can assure you that in 2022 MP wa ward ya constituency itawa Magarini akore Mugikuyu kuria Malindi. I can assure you ni wakona ma MC matatu Magikuyu kuria Kilifi County. Kwina maundu mathiete macenjetie no uria igikika wega nyone there is a change of the people's hearts. Ni kuona te Ruto, Raila, Uhuru ni athi to the other different counties. Ata ina mundu matatwaranite riria nguona ti Raila ni yoka ahuri mucemanio guku central aumiruo ugwa ndo maumiruo kana Uhuru athi kuria Nyanza andu maumiruo ugwa maraumirite na ndakarumu na ndagacokerio na ndagacambio ugwa niguo ngamenya atiri we have changed tondu ni nyonete maundu maingi. Constitution is very good. Constitution is a book ni ibuku riega muno no ritai na good will ya implementers ni kuragwo uguo ni ronire gugituika atiriri no mwaka nginya ukenda kwika mucemanio ugena marwa ma OCS wa hau ndi kana Uhuru ni raina marwa ma OCS magika mucemanio kou. Now that's the balancing twagirwo kwamba kurora kana ni magwikika are we having the level playing ground. Atiriri ni atatia uhoro wigie popularity ya mundu ari umwe ari mutongoria wa bururi kana mutongoria wa mung'ethaniro woni waku ni uriku? Hau ni gwenda kwamba kumuga mukono tondu essentially siasa ni strategy na nditukoretwo tukiona strategy ya mundu umwe igakorwo iri iguru muno geciria hihi mwena witu ni andu tugua ni gukoma turakomete but then ni kwibanga turebangaga ni ndigiwa me the best candidate win tuigire kiharo mundu endie sera ciake na mundu ukendia sera ciake na njira ria nene muno na agirithira munene muno ri aheo kura ndina mafio ati gwakwa thuragwo thuritwo maita meri nyumite ogwitu nyire ngoka guku kundu gwitwo muthaiga andu acio makanyona ngendia sera ciakwa ndi mundu munini na makahe kura oro ugu muhichi matakia lauga ni atiriri tufati kuhingura bururi ndakenire muno 2017 riria ndaiguire mwanake mujaruo the late God rest his soul in peace Kiambu ni akurugama akaheo giti uguo niguo turenda kuona ati nyiri gwitu kwina muikamba kwina mujaruo ukaheo giti on account ya kwendia sera ciake ngakena muno riria ngaigua otoria njigua Githumo ni gukoragwo na kabila tofauti kwina muhindi ajuneti mekuo makaheo kura that is the goodwill kana niyo legacy ya president afati gututigirira ati horo cio twari horo ama DP ni ageretie kuigira kundu guothe akendia sera cia Jubilee ikanjiria gwikate in the same strength turahopu uguo niguo mugathe Uhuru wa Kenyatta akunyita bururi atige a very cohesive society. Tuka he mucimi utaki nigetha tuherere maundu macio mutongoria bururi akoru akiuga okuhe kindu kimuhete thayo thiini wa bururi yo ni handshake na ni tuwe kule andu makoretwo magitetia handshake na njira nene makiria merio mutongoria bururi ugiuga ati igoro ria kabica karekiritwo ira most of the WhatsApp group ikauga we are from this o haha thutha hindi ya 2013 ona 2017 we kuru muno jaru ciothe ihuranite na mahiga kuma mahiga makaringo na tear gas to what we saw yesterday gona ari wega ati ni tuma ere imwe yari ya kwaga kumenya tureka gwambiria gukorwo twina fiefdoms kana gukorwo tukiworship mundu specific on account ya ukorwo ni mukabira witu tukauma kou tugoka kuruthiriria riri sera cia mundu kiumbe ni mugatiriri ona ihenya na igenya gwa merio ya president ndamenyitire guoko no ni ndenda kuregana nayo gucokeria 2007 report ira ya Kriegler report ne ugite ati turege gwika personalization of the politics ni kurikana hena anake marakwira guku Keno eri maumite guku gwitu ona muthi uyu eki aria maikire itendo icio matire manyitwo ni kumaanisha atia as long as you have support or handshake irauga you can be full of impunity as long as we mwena wa handshake
uguo niguo ni tangenda bururi ucio ndikwenda bururi ati turathana na watho wina mundu ti ati watho wi ibuku-ini ingera twathane na watho wi ibuku-ini ni ndehia ndita macaria either ndira support muheshimiwa uyu kana ndira mu support like ndwirwo na watho uria wikuo no tugatwike atiriri ati nie basis ya judgment yakwa ni support ira ndiraheana koguo handshake ingikorwo injega aikorwo mundu ni agutwirwo na watho tugona level playing ground no tutikoneka ati we ukenda mucemanio gwa gwika mucemanio gwaku no mwaka ugie na marua ma OCS no ningika ndikwenda na maundu no ni nginya maundu ma ati kwina andu maguthi kwa aturi maika mucemanio na kwina angi matangithie meke mucemanio now that handshake is hypocrisy. Haya, ndenda nitugo tugitenderia icio ndona mweshimiwa ina karuga kuga no utana uga reke twambe tumurike gatheti nigetha atugikorwo tugikinya haria turenda karatathi kana bainya no gekiririo ritu horo wigie ka people daily horo wigie ruto gukorwo na ihinda iritu muno makiria ni tondu wa mawega maria arakoretwo agitwarira Hustler Nation gukorwo nimo mekirirwo ritu muno o ndumwe na andu aria ringi maramunyitaga mbaru muno horo wigie ta inyu MCAs gukorwo ni muraheirwo kigina atumia gukorwo ni maraheirwo ite nyingi thiini wotongoria karatathi kana baithano nako gekiririo horo wigie aruti wira a thirikari gukorwo makihingiririo gukorwo makirutania wira na thirikari koguo mundu wothe uraruta wira wa bicini ya muingi kana arutania wira andikitwo ni thirikari nda gukorwo akirutania wira kana contract kandrathi iria maheagwo naki ndarikoragwo akiheo kana family yake BBI ingihituka koguo macio ni mamwe mamaria mekirirwo ritu muno makiria karatathi-ini no tucoke hau hanini no sawa ni sawa mundu wothe uraruta na wira na thirikari tani ndita mweshimiwa wa MCA ndiagirwo gukorwo ngiruta wira na thirikari no hena kiuria njuragia na no nyende ni open to mwananchi eyurie assume DMP koguo DMP demuthure njunja for example ndiarugamira watho ria ndirathondeka uguka bunge na uku affect Kenya ngima ni njagirwo kuruta wira Kenya na thirikari that is a big question tondu watho ucio ni ukoragwo wi bias muno kwi MCA mweshimiwa ndangiruta wira county ya Nairobi tondu ni kuacaguritwo no tondu ni mau clause imwe niwe urareherwo gwika oversight ya project ya kwateka the same no MP ni supply ya Kenya KPLC ni supply ya dawa ni supply ya maya magi mothe na thirikari oiko president no appoint mundu wa family yao thirikari ni yake na ndoneke ikiuria no uyu angi appoint mundu wa family yake no oneke ikiuria ndangeria kukwira atia leke tugie na watho cutting across uratinia guothe ndugakorwo ati we MP ni ugo supply ido thirikari-ini no we MC ndugi supply ido county-ini yaku na gwiciria watho ucio undurete mwena umwe ni gukorwo BBI hituka ugukorwo kirenga miena yothe muheshimiwa ndenda gu support oguo muheshimiwa Macari arauga ati chira wotuku uchirwo wotuku na tutikana twiro na mitene akoro kuri kaundu MP arek actually ungiruthiria mawatho maria mari kuo ri tondu maingi muno registration ni ka wa the National Assembly ri uria meka makoma very selfish mathondeka maundu maria marama teithiriria o ene kiumbe no hakinya ni MCA ri ndika makoma makiruthiria competition ikate andu aya mangere komoko kire muno maukameke atia moite ungiruthite Nairobi 2013 out of my MP maitu 11 atano mali makajura koguo ma MP meka gichwa ni ma suppress ma MCA completely twako tutire na hinya o ma tukarutaga wira na makandarathi mau actually ni andu ao mako makiruta mawira maya koguo gwiciria uhoro wigie BBI maundu macio ni mabati kurwo as much as we talking about conflict of interest ati when you oversight ino agikorwo icio ni weriho then it should work across board kiria giothe MP atabatie gwika MC ndageke atia no utigagituike atiriri MCA ararorwo na maitho tofauti MP maitho tofauti president ararorwo na maitho magi na yage mageka atia makona maitho magi tofauti I think equity is key yeah ndaikemwe no guthekina kaundu kangi muno the law ikoragwo iuragite MCA pio ni ndingirugama kurigana na watho uria urarikuo ndingirugama MP itambite ku resign no MP no arugame governor atambite ku resign ati ni that translate kuma county government to national government no MP uri watuika governor ndoretio kiuria kiu no anyita na ngukwe example na Siroria urari wina mubunge wa Gatundu North kwa twigire agutagite giake ni undu designite agika nomination no kwina ma governor ta uyu governor wa Murang'a sorry governor wa Kimiru
ari senator magavana maingi marari senators Ona Sonko ari senator kowe na maanisha ati senator no atuike governor na MP no atuike governor kana MP no atuike senators ta uyu witagwo senator wa Nairobi ari MP nominated na guti mundu wa muririe kiuria ona nominated senator wa Kiambu ari MP riu ni senator na guti mundu wa muririe kiuria no MCA in fact watho wothe uraroraga MCA koguo ona to mukiro boetio. No. I think you need to go contest. To guti hedi kugiti ogo dauga. Guti tutituagura miti tofauti. You need to go contest. I know it's not captured in the BBI. No, it is. But I hope it is. It is captured then, in the if it is, it is an issue that it should be put into rest. Ate karego the turekirwo. Gakoro kare guti kai mojube to mojube kai kuri mojube MCA na mojube MP kira giothe turekirirwo kana ni igoti turoro na maido no ni twetekania ati uhoro wiye kurutania wira na thirikari watho ucio ti mwega no tungiruthiria ri because of conflict of interest na ginya corruption tondu riu no metaru were awikonde kandarathi na ni gwaku ri itowe ni gutwa atiriri naguo angikorwo ndugatuike ati ti mwega tukuru kuri MCA no akorwo ni ukorwo ri ti mwega ri then ukorwo ti mwega kuri andu it should cut across ruhiu rubadi ukorwo kirengana miena yothe iri tiguo niguo thegio karatathi kana baitha thatu gekiririo ritu horo wigie mendekithia maria makoretwo makiendekithio ni magavana horo wigie regional government toro mendekithia macio ni marona kiuta marakoyo makihingirwo ritho rivoti-ini ya BBI na mara gukorwo magikirirwo noguo gakionekana igotha kuri magavana maingi na aria marakiyarire na nigetha makorwo hingi makihuranira iturwa icio ngogucirie kau you will be surprised mwiroreri wa Kameme TV in 2022 10% ya current governors maokorwo me thirikari-ini hena kiuria kingi turoranagia ira handu gichambua katiba ino BBI MP agikara tamu igiri ne heagwo retirement benefit agikara miaka ingiri governor ne akoyo retirement benefit pension that is na aikorwo ari waziri ne akoyo another pension turoya example na mundu witagwo Oparanya ari MP for more than 2 terms ko ne ari retirement benefits aigira governor for 2 terms ko ne ari nyamu iyo na ne ari minister urikano ya wale wa planning minister ko ne ari pension should you get 3 pensions now that's the question to you consider how ivati ko harmonize say you ko harmonize aya turore karatathi kana baigira nigetha tukorwo tukirikire nigetha tukorwo tukichambua maundu maria muno ngwenda tukorwo tugikirira uritu muheshimiwa ni akorwo akiaria uhoro wigie ciana akiuga ringi ndaramenya kana ni magiro korwo mari thukuru na ringi karatathi gugekiririo uhoro wigie thirikari gukorwo ikiuga uhoro wigie aria macokete thukuru no maguthie na mbere gukorwo magithoma no marathie na mbere na ku observe measures iria ciikiritwo na kana ringi uhoro wigie covid ni gukorwo githie na mbere kuongereka thiini wa thukuru hena thukuru cigano na arutwo maripotetwo gukorwo mena dalili cia murimu wa covid noguo CS wa githomo Zack arakorwo akiuga we ndarona he gitumi ati thukuru ihingwo ni tondu wa maundu ta macio no akorwo akiuga thukuru ici ingi kana aya angi matigokorwo makihingura ni makwamba gukorwo magieterera uguo na nigetha ministry ya githomo yabe ikorwo ikirora uria maundu magukorwo magithina mbere kwegario nditikiria address issue number 1 even kuhigura gwa cukuru ri to me it was not the best actual advice for 2 reasons ni twate mwaka mugima na toithwi the whole world has lost one whole year a whole academic year koguo ni meciria makwa tungiratigarire na mwaka wa 2020 turiganirwo niguo how do we harmonize githomo next year tungiratigarire na mwaka wa 2020 tuchoke ati toka 2021 mundu ari start 7 aigire acoke start 7 mundu ari class 8 ari class ndiu twambirie kugaga aga September niyo aga standard 8 igeka kigeranio what will happen to the other people no do we have the capacity ya kuoya double intake tuge ati mwaka omwe ukorwo ina ciana igire ireketie ga kigeranio we can't koguo ri ndeciria hano mathaa turate mwaka wa mwaka witu thira mweri wa 11 we almost there what is hurry number 2 tuonete cukuru ithatu ihigitwo kundu gwitwo Murang'a kundu gwitwo Mombatha arutani 15 hari ciana 45 mena covid I mean that is crazy koguo ni ngagiciria atiriri what is hurry
ni maskire ndukwendio kana niki thirikari irenda gwika nigetha ikauga ciana citu icoke cukuru. Whereas you know tikwega we are on the second wave na riu numbers are actually going up. Tutitwa kinya andu 1,000 ila twakinyire andu 1,000 tutige kwihenia. As much as COVID is going to be with us for a long time, I think a month or so it is not too much. Ciana citu itigaturehera kaya kwa tuka minister githomo kiuga ino igukorwo i second term ni ta term yake iri erorire na makao makirika baba mweri wa kana na ciana cigikorwo mwaka gwatuka ni mena mitaratara ya maigite gutigirira gutire mwaka ukura no tukiuma we mweshimio tukariwe turuga thukuru ihingo kana itikahingure nona mucemanio atwaye naguo muthenya wa ira ni urona ungetwiriga naguo bwatetitio to muthenya wa ira togo ira tondu niguo rakire wa hakuhi muno ni tuonete nginya andu aya mari kuria kwa Raila uria makirengi mucemanio uria atamanitio ni munini wa mutongoria wa bururi na hagithi andu aingi muno makiria nginya na haha Murang'a kai ciana ari cio tu cinginyitwo ni murimu uyu kwina maundu tutaga process githomo ni process githomo to kuhingura cukuru ni the president ngai angendeithia nduike president ingiamba gufaya ministry yothe mundu wothe uruta wira ministry ni nyambe muinukie muci to ni misguiding ni misadvising the government na ni matwikete ginya irony na matwikete ginya laughing stock we president ndukunjira ati mwana wa study 4 ni akwimenyerera muno athi school ni kerio kiriko kiu for real athomete ki muciari mwaka uyu wothe ndathukumite na thirikari ginya eka twira atiri tutikuria igoti to tutina mbeca mwana ciana nyingi ta ira ndahurirwo thimu ciana nyingi ni kuigatwo iragatwo cukuru private toro citirana na muci ndarehariirie confusion ino igithomo giki affect ginya hakiri cia mwana koguo ni tukagĩa na andu mena meciria ni tukagĩa na a lot of sijui kana tumikeza stigmatization kana psychological problems in the years to come. Gukwe example na ciana ida ciekire kigerio hingo ya arimu magoma sijui kana 1997 ginya mwana ucio ginya muthi ni koragwo affected ndathomaga nao aingi muno metwe university na akura ni ndu wa kithagatho kiria kari hingo ya mugamo wari muria waikarire muno sijui kana wale wa 1997 ginya muthi ndari hota kurikava meciria-ini. So what are we doing? We are bringing the country to a confusion state mode. Ni githomo kiriko kuma na thi gwika mwana arerirwo eke kigerio on Wednesday, Thursday na Friday ona muthi ni mareka kigerio aeka kigerio kiu wi arathomete ki areka githomo kigerio nigetha just kuyuria sleep nigetha moneke ni mekire kirenio kigerio iki ni moneke ringi haria makinyite nigetha arutani mone haria mangi mambiririo horo wigie mathomo riu nikio ndirakwira atiriri araroragwo ki makwo uyu ni ugire atiriri githomo gigucoka haria kiambiriirie giatigeirwo mwarimu uyu ni arera andu atiriri rihaga mbeca kuma online iria ciothe turekaga koguo there is a total confusion in the education sector na makwa ni atige kwaria githongo kiingi ningire ground one ginya skulu cito they are not well prepared. In fact tandekereria handu hamwe tutanarikiria hau ngwiciria hena andu a private sector nio makoretwo influence amakoha makona hihi they are not able to really like meet the head bargain makona ta I mean chukuru defati ukweli biashara heli maundu marejuga matifati ukome biashara health and education cannot be taken casually koguo ene biashara dress ya tario marathire mara influence ade nega chukuru iguru twikero atiri ta youth we need I have a class 8 ni twari ha grade 25 thoro nige machoka ndige twogere grade 25 turechi grade 50 for what we don't even have a problem with that no ni andu igana economy no rahana go magi afford kuria ciringi cio 50 makirora matakuhota mathie thini wa I mean it's not right it is not right oguo mheshimiwa rauga there is no hurry chukuru ndiravati kuhingurwo it is a misconceived advice na thirikari ifati urugire wega kiuga atiriri ithui tutiraria uhoro wa kuhingura gwa cukuru awikireta what changed thank you ne to gukorwo tukiaria ndeto icio onko ti umuthi nigetha tuyurio na inyo muta atongoria thini wa ward ni atia mureka gutigirira ni twahogeria kuhurana na homeno ya COVID-19 na nigumu tukirikia mundu ni akugweta ni ati areka gwake niguo gutigirira ni twahurana maundu maya gwendeka tucoke karatathi kare kana bemwe na ihenya turore horo wigie ga people daily turore horo wigie kire kiratuma gutwikete munini wa mutongoria wa bururi no akwina ihinda iritu
na okorwo tikundwara muno na maundu macio maringi uhoro ihinda iritu na ki nigwendaga tuthie thiini wa maundu maria mekirirwo uritu muno makiria thiini wa report ya BBI. Undu wa mbere ni devolution na mbeca ikorwo igithie thiini wa counties kuma 15% nginya gicunjĩ gĩa 35%. Uhoro wigie ward fund, uhoro wigie nyue gukorwo mukihe ni muguo mukiheo mbeca riu gwiciria ucio ni undu umwe wa maria mukenereire muno makiria. Ndathoma haria the view thiini wa gatheti ya People Daily. Namba 3 ni uhoro wigie igoti, andu gukorwo makiheo kamweke nigetha mambe meyake matanariha igoti. Uhoro wigie onjoria anini, uhoro wigie onjoria gukorwo makiheo marina wabici kana kamiti guthondekwo ya gukorwo ikimarumbuia. Uhoro wigie nginya kuheo motaro ma kuonjorithia, uhoro wigie biashara maundu ta macio na ndu tumite ha hasara ni kana maundu macio nimo mukoretwo muno mukiuga uhoro wa mutugo tukihutia na uhoro wigie andu aria marathoma na aria maheagwo kigina kia help gukorwo makiheo ihinda ria miaka ina matarihite na oho gukorwo magikariha mona wira. Uhoro wigie marigitari gukorwo magithondekerwo commission iria makoretwo magitetera na ihinda na njira nene ya kuhuranira mateta mao o ndomwe na jeda. Uhoro wigie atumia gukorwo makiheo iturwa nyingi muno makiria. Tu comment uhoro maundu maya mangi mothe tuke tu comment uhoro wigie wadi tukirekereria uhoro wigie kigina thiini wa matura. Gwiciria president nyamu ino mundu wa Kiambu akimiona ina mundu wa Kiambu ni uranjona ni urathikiriria urona kari waiti twandikite nyamu ino mena United for Kiambu tondu maundu maria mothe meraga nimo maya na mundu wa Kiambu ngihitukia kativero kana ukimirega aba wirikane United for Kiambu manifesto ya United for Kiambu yatira andu a saruni mutikuriha mundu wa Kiambu saruni uhingakirwo matira mundu wa iria ndukuriha mundu wa iria urendagia iria Kiambu ni urakio matira Kinyuthi ndukuriha mundu wa Kinyuthi ni urehaga igoti kuria Kiambu ndakora manifesto ya Kiambu ngukwira ati ya munene nyamwena ngwirire uria ngwirire ikwitukana 70% no karirikana haha ni ukajita no ni maheni maingi muno me haha wa mbere uga ni kuhituka hau ndigo kuhitha ko ina mawega maingi ti mawega ne sugar coating nyingi ekuo na icing ikiritwo njega na ungenjitikiria ndimichambue yothe ni kuona mothe ni maheni mwana igoti Kenya idrivago economy ya Kenya idrivago ni small medium enterprises ngukwira ruta economist economy ya Kenya kwa witeithie uguria biashara iria ciothe cigitwo ni youth ni almost 80%. Ni wera mundu wa witeithie ndukarihe igoti toguo katibe mwirite igathirikari ikuruta ku mbeca tondu anariha tondu ndakura 80% ya ikaria witeithie ni small business enterprises na ni mbeu njithi mauta biashara ku koguo wauga matikarihe iyo ni line number 1. Line number 2 marauga ati devolution ndukarigana watwira ni manifesto mwari nayo iyo ni manifesto ni raruta wira Kiambu ndiraruta ya Kiambu ndiraruta ni iyo ndakwira ngunyitire maundu maya meri na murukari wa Kiambu nigetha internalize uria wakire campaign ya kuhota kurikana uria othe ndirauga tuthie wengi na yake ndakwira atiriri marauga ati 35% ya budget ni gwitumwo county 85% ya current budget irihaga current expenditures recurrent expenditures irihaga mishahara 85%. Tukiuga atiriri 85 ni ya mishahara ya national government hii nikio turaheagwo nginya budget ya twina yothe ici ni less than 10%, ni 50 ni less than 15%. Iraza yatumiro county ekuruta ko mbeca ingi extra nigetha ikinye haria ni moka mauga atiriri mwanake wa university akina grace period ya miaka ina atakuriha help atakuriha help nigana a university maigiraga business tondu awite ginya riria ona arikia ginya riria akandikwo nigana mandikagwo kuri andu 10 a university ya ni twathomaga nao no umwe tu wandikirwo ni thirikari hingo twarikia after 4 years aige twaigite biashara na uthi wike research koguo na maanisha atia cash flow ya Kenya economy ya Kenya is not sustainable wika maundu maya niko ndakora ni muiritu muthaka muno ugemetio muno akioneka haria faraini no kathaini ukona maundu maingi mambo kwa ground different hena kaundu kangi maugite hau wajira ya lastri uhoro wigie jeda gutire handu jeda ya consider ni gutunywa ya tunywa ngokwira ni gutunywa ya tunywa niki nigetha nominatwo MCA wa county government yothe ta assembly yayo na itu no mwaka wa berugame kuringana na BBI uguo yugite hau ni majika wega muno no nikio kirakura ni kuhitukia tondu gutire bata wa kwera mundu na kubara oke atuo bunge ati ni nominate ginya girlfriend yakwa igituika governor
mau twambe tunine ko mundu nengereire feine ambe acagurwo no wona riu jenda hau ni akorwo no mwakambekete yake mauga atiriri in national parliament gutire nomination cigwikwo national parliament gutire katiba itwirite wega muno article igatwira atiriri tukuya na 290 constituencies no aya maratwira tukuya na 360 ko kwina ange 70 turameta virtual MPs umwe virtual awotwaro juja atwaro juja toro ni wa population ye ko juja kukagya na bunge for example eri kiuria kinene mu bunge akayuria ni atiriri ayeri kwina ore wacagurwo na kwina ore wathukio oyo wathukio ni akoyo CDF netwanyita ko there is no win to women toro women rep ni yarutwo na nona hau na 47 I elevator atuo senator ko autumia le mari nominated senate ni matunywo there is no elevations of women Nege tame tuyo muheshimiwa iguru rege no ngo mateta make ne daigwa maruzo buge matoro senate dio ka ne korusi marus kolika muheshimiwa ne korusi marus ohoro wigi itiro isirogero inyu nyu muro wite ne murenda ohoro wigi one man one vote one shilling na tuye chabo muthenya wa ira tureragwo kuria kwina wingi na kuria kwina wingi wa andu ni kuo kumwe gwa kuria andu amakorwo magithukirwo koguo mwena umwe ni murarumba uyo mwena urio ni murateta maundu mere niä nyambe njätäkanie na maundu manini maria mheshimiwa atakiauga wa keri njuge issue ya implementation is key but then issue iria ni ndĩreciria gũtirĩ kĩndũ kĩega that happened in this country than devolution for the first time niä ndä na mä aka mä rongo irathi ina na mä rongo irathi about 48 years njoka gwitũ kĩeni ngakora kabarabara ndatuire kabarabara ga tĩri kegathondeke devolution is the best thing that ever happened to this country if handled well. Number 2, what now we need to move in terms of implementation as a manager need reciria our next phase so that at least twambe kwariria uhoro wa mbeca big economies world over tax holidays works quite well the Japan the America but they are established fine but then for us to get to move from where we are to the levels here first world we need now to borrow heavily on what they are doing. We now focus from ureturekaga tukidwe gutwo revenue leakages nie njugaga sorry njugaga atiriri Nairobi umuthi ungijuria optimally not to collect ta billion 35 thina witu ni kindu kimwe kwaga ku focus on kindu gitagwo leakages kuria mbeca irorira riu focus itu ifatie ta bururi twanjiririe kuga atiriri tutige kwambiria horo wa kwaria horo wa mbeca itariho tutige kwaria horo wa 1.6 trillion shillings twambirie gwiciria atiriri inyue na inyu murenda mbeca ici what are you doing Kiambu mutige kwambia kutwira uhoro wa collect 1 billion you have the capacity to collect 2.5 3 billion ajiria ikwadress mathina maria meku Kiambu nigetha muhote ku make sure revenue ni yabata Nairobi tigai gutwira uhoro wa collect billion 15 tuonie yuria mungehota collect billion 50 ruthiriria mathina maria makoto marikuo mweke enforcement mbeca chikoro chike otherwise ona kinyata bururi KRA ni mbeca nyingi hindi ya moire ona tutiakinyagia billion 70 not long time ago up to 2000 tutiota kibaki oka within 2 years tukiuma from 70 billion to almost 600 billion what happened ma address the key sectors hane hoena thina once that is done then we can afford kwali uhoro wa tax holiday ya be it youth which is very good for our country but then tutigiari uhoro wacio ologu mwechi matakia tutikagushikira muno tutatwamya mbeca kuri igwikate ikuma twali uhoro wa marundi ruthiria marundi matwira mu China na kuna tutikambirie kwali uhoro wa kubateria portfolio ya runi tutakumenya ura tungihota gwikate otumereko no tuhota gucokaniria mbeca nie njui ona kinya marundi wa China ti mbeca nyingi kinyona billion icio cia SGR igirorwo wega no tuote guchie correct tungihota kunina corruption hari ichwe mwe njega muno me ABBI ni ati cases cia corruption ikunino within the first 2 years koguo we governor kamenya atiriri ota waititu ukinina miaka iri wakorwo wina ugumania ukorwo fixetwo no kaundu tukogea na governor egi
You understand? When that happens, I don't makwambia gwitigira. When you realize like issues ya electoral malpractices, ndio watu kile kaida haka kanini within 15 months ni mako mariketie maundu ni machange na machange ka muno. Koguo na corruption ile it will be addressed. Gukimenya gatiriri ni nani danyito akorwo ni governor wago wakwa, akorwo ni governor uriku danyito na corruption ufisadi gukinina miaka iri nduri governor wi mucie. Issue iyo ta issue ya address to address witwika ne mobingaru at the governor as long as can anybody akorwo na corruption step aside the kamodo mekete that is captured very well. Now wonder to account to go then I think we are also going to ensure that at least magavana diboti ayo beja cia unaona gakizi cia governor kaigwate agabado becha agekera mwara wanyi na mukana ciana cio ciothe maundu macio maguthira mathirari then becha citu ire tukwenda kana ni nini kana ni nyingi becha icio tucihuthire wega. Lastly kindu kiria very attractive ni ati ni to devolve kindu gigwe to devolution to the end point. Toko tukiriria hau ne handu hare njui ni ohega muno hau ni ohega muno o mugire die kuria theine hena issue gemwe bora summarize mau mothe in a nutshell. BBI no achieve into 3 categories. Leke tusiguthe twacokereria ni tondu igwa ni setwika ithatu gwiciragia ni mwe koguo tugukorwo tugikimurika ndeto yo tugicokereria tugukorwo tukikiria oro hanini kaida gatakiri tugukorwo tugicokereria na ageni aitu muthenya wa umuthi na ndukariganirwo DJ Dibula thiini wa studio ni agukorwo agituhutiria igire ithatu guo nake wangeci ndirona no twaraba aragithondeka mwena uri ungi uguo tuguka tucokereria tuinikiririe nao tuigire tukiruthie ndukabashia ta sisi tukiwa wengi hivi